میرزا سفر شمس‌الدینوف امروزها به حیث آموزگار در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومن رحیموف فعالیت می‌کند. او سالهای طولانی خبرنگار بخش ورزش در روزنامه‌های گوناگون و رادیوی تاجیکستان کار کرده در تربیت نمودن شاگردان، روزنامه‌نگاران ساحه ورزش سهم دارد. از روزهای اول فعالیت تلویزیونی ورزش، برنامه‌ها و گزارش‌های این شبکه را پیگیری کرده مخلصی می‌نماید. زیرا او در ایام نورسی و جوانیش به ورزش میل داشت. فضای اطلاعاتی ورزشی که از مد نظر انقریب که دور مونده بود، با تأسیس یافتن یک بار دو نقاط از همه پیشصف تقریباتی فوتبال و ورزش، با راه اندازی شدن آنها راستی گپ ما گویا که اما چیزی گم کرده را دیگر باره دریافتیم. بسیار سهم مناسب گذاشت. ما آرزو میکردیم و امروز تصور کنید که تلویزیون ورزش شبانه روز کار میکند. تعب دل مخلصان شد. با دل بنده بسیار قرین است، بسیار نزدیک است. راستی گپ ما همان هرچند که امسال با بهار 70 عمر علاقه قدم نهادم، از همین 60 سال است با مخلصی ورزش گذشت. پولوف ماست در این نوع ورزش که قرار داره. در مدرید 37 تلویزیون ورزش بزرگترین پدیده در فضای اطلاعاتی کشور است. هنوز 4 سال مقدم تلویزیون ورزش به فعالیت پرداخت و البته در این مدت 4 سال رویدادهای گوناگون ورزشی بودند که چی در داخل کشور و چی بیرون از آن به وجود آمدند. یعنی در این ساعت درباره فعالیت 4 ساله تلویزیون ورزش خواهیم گفت. یعنی 4 سال از 4 قطعه عالم. عظیمجان یعقوبوف در گذشته که خود ورزشگر بود، در تحقیق فعالیت و روزگار ورزشگران تاجیک خاصه فوتبال بازان نقش دارد. او از مخلصان همیشگی تلویزیونی ورزش است. 4 سال آسان گفتم. 4 سال قریب 1,500 روز، قریب 36,000 ساعت. 36,000 ساعت کلکتیوی تلویزیون ورزش محنت کرده است برای رشد ورزش. پیش ما معلومات دسترس کردن بسیار دشوار بود. مثال دسته پامیر اگر بازی میکرد دورای شوروی، اما مخلصا اگر بازی در سفر میبود، اما مخلصا ساعت 23:05 رادیو مایک گیران میکردن. رادیو مایک گپ میزد. همین در لیگ یکم بعد وقتی پامیر لیگ اولی برآمد، همین тур چی گذشت، همه انتظار بودن برای فهمیدن. تلفن میکردن، لیکن همون معلومات دسترس کردن کم دشوار بود. همگی دو گازета داشتیم دورای شوروی. یکتاش советский спорт بود، یکتاش فوتبال хоккей. دیگه یگان اون گازети ورزشی نبود، یگان کانالی ورزشی نبود. همین کانالی یکمی مسکوا بعضی وقت نشان میداد فوتبال، хоккей، олимпиада، чемпионати جهان. واسه ما شرایط داریم 24 ساعت در دو کانالی تلوی ورزش، تلوی فوتبال 24 ساعت تماشا کنیم. سرداری بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای انعکاس تاریخ گذشته ورزشی تاجیک بهر دسترسی نوارها ما را با این درگاه ضروریت همکاری پیش می آید. نه سوز کارا چخیل
درباره ورزش ورزش تاجیکستان در این مدت سالهای گوناگون چی پیدا کردن ممکن است از این ما اینجا درباره ورزش های گوناگون با شما معلومات صورت کجا یعنی فوتبال و کوهنوردی، بزکشی و کشتی ملی. نوارهای ویدیویی ورزشی چندان زیاد نیستند که اکثرا به سالهای 70 و 80 راست می آیند. چیست؟ نش چمپیونی؟ چی؟ نش چمپیون های ما. خوب، در اینجا تقریبا نوارهای قریب 100 ساله کشور ما محفوظ می باشد. با حالا ما در بین تصمه های سینمایی قرار داریم. در اونجا نوارها را درباره حیات سیاسی، فرهنگی و عموما درباره ساحه های گوناگونی حیات تاجیکستان پیدا کردن ممکن است و در میان این نوارها را درباره ورزش نیز پیدا کردن امکان دارد. مثلا در این تصمه نواری ورزشی موجود است که با نام چمپیون های ما محفوظ مانده است و این نوار تحت رقم 446 در خزینه محفوظ بوده، به سال 1975 تعلق دارد. درباره نوارهای ویدیویی که درباره ورزش ما در اینجا در دوره شوروی نوارها به نوار گرفته شده است. این هنگام مسابقه های ملی ما در ایدای نوروز، اسب دوانی، غیر از این در ما موادهای سینمایی درباره قهرمان ورزش جهانی سید مومن رحیموف و دیگر نمودهای سپورت ورزشی که در جمهوری تاجیکستان در سالهای گوناگون به نوار گرفته شدند ما محفوظ نگاه می‌داریم و از این موادها نمایندگان قشرهای گوناگونی جمهوری تاجیکستان آمده از این وسیله استفاده می‌برند. ما حالا در بایگانی مرکزی دولتی حجت‌های عکس و صدا و سینمای جمهوری تاجیکستان هستیم. عادتاً در اینجا اون دستگاه‌های گرد آورده شدن که متعلق به سال‌های 70 و 80 عصر گذشته می باشد. مثلا این دستگاه برای تنظیم نوارهای ویدیویی استفاده برده میشد که متعلق به سال‌های 70 80 و حتی در سال‌های 90 در تلویزیون تاجیک از این دستگاه استفاده برده میشد. و منظور ما چی است؟ یعنی که با گذشت سالها ساحه تلویزیون، ساحه رادیو، ساحه رادیو تکنیک خیلی پیش رفت و امروز در یک دستگاه کوچک میتوان ساعت‌ها یا حتی هزارها ساعت نوارها را نگه داشت و بینید که در سالهای پیشین در یک تصمه کلان تقریبا تا 10 دقیقه نوار را نگاه می داشتند و همچنین من همونجا میبینیم تصمه هایی که برای نوارهای تلویزیون من برنامه های تلویزیونی استفاده برده میشد. تقریبا در این تصمه قریب 10 دقیقه یا 12 دقیقه نوار استفاده برده میشد و خلاص. همچنان باز نوارهای دیگر حتی عرض استفاده بردنش هم خیلی مشکل هست در مقایسه با کاری که امروز من روزنامه نگاران و کارمندان تکنیکی انجام میدهند. در این آثارخانه دستگاه‌های جمع آمدند که در گذشته نچندان دور در تلویزیون، رادیو و کیناستودیا از آنها استفاده می‌کردند. ماه اکتبر سال 2019 به تاجیکستان استودیوی سیار موسیر وارد کرده شد. 10 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستم امام علی در معرفی استودیوی سیار تلویزیونی اشتراک داشتند.
студии сайёри телевизионӣ аз 3 мошини калон иборат буда, дар он дастгоҳҳои навтарини технологияи телевизионӣ банду баст гардидааст. барои пешрафти соҳаи телевизион мо як стратегияи наверо омода намудем, ки дар он стратегияи нав мо бояд ҳама ҷиҳати техникии муайссарро ба назар гирем ва дар оянда метавонад ки форматҳои телевизионӣ ба дигар формат гузаранд. ҳозир мисол мо дар формати пурраи дақиқати баланд айни ҳол фаъолият дорем, яъне ки Full HD. мешавад ки дар оянда бо мо дар формати 2K 4K пахши эфири худро пешниҳод намоем ва ҳамин лаҳза мо омодагии ҷиддӣ дорем. айни ҳол баъзе камераҳои худро, баъзе таҷҳизотҳои худро мо оҳиста оҳиста ба формати 4K гузаронда истодаем. албатта ҳозир айни замон технологияи замонавӣ ҳамчун бо сурати кайҳонӣ пешрафта истодааст. ҳар рӯз як форматҳои нав, ҳар рӯз як технологияи навро пешкаши мо мегардонанд дар ҷаҳони технология. мо тавонем ки ҳамеша рақобатпазир бошем дар пахши барномаҳои телевизионӣ бо дигар давлатҳо. барои аз худ кардани имкониятҳо ва фаъолият намудан бо студияи сайёр муддати 1 моҳ гурӯҳи техникӣ аз телевизиони варзиш дар кишвари чин ба курсҳои омӯзишӣ фаро гирифта шуданд. ҳайати техникии муассиса айни ҳол саи кӯшиш доранд, ки бо харидории таҷҳизоти лайфвю, яъне ки бо харидоре ки фиристандае ки аз тариқи интернет мо метавонем ки аз тамоми гӯшаи дунё хабарнигорони мо метавонанд маводҳои худро пешкаши мухлисон гардонанд. ҳатто мо метавонем ки тамоми чорабиниҳои сиёсиву фарҳангиву варзиширо низ бо ҳамин аз тариқи фиристандаи лайфвю метавонем аз тамоми варзишгоҳҳои минтақаи ҷумҳурӣ, аз тамоми кӯхҳои фарҳангии ҷумҳурӣ аз тариқи интернет метавонем пахши мустақимро пешниҳоди бинандаҳои телевизиони варзиш гардонем. айни замон мо мехоҳем ки хабарнигорони минтақаи мо ки дар вилоятҳо ва дар шаҳрҳои дигари мо фаъолият доранд, онҳоро низ бо ин таҷҳизоти фиристандаи лайфвю таъмин созем, то онҳо тавонанд ки ҳама чорабиниҳое ки дар он вилоятҳо, районҳо баргузор мегарданд, на танҳо аз тариқи сабт, балки аз тариқи пахши мустақим тавонанд ки он барномаҳоро пешкаши мухлисон гардонанд, то ин ки сифати пахши барномаҳои мо боз беҳтару хубтар гардад. با هجوم میگذارد و بله این پان است. آفرین کار را به خوبی سامان داد. احسن بهانری مرادعلی تشایف رفتی مسابقه گرند سلامی آلمان آید به جودو به بیننده ها شهر میدهد. در مدت فعالیت تلویزیونی ورزش چنین مسابقه های بین المللی خیلی زیاد بودند. تلویزیون ورزش برای بینندگان و دوستداران گوشتین جودو مختلف نمودهای گوشتین البته نوارهای زیبا را با صفت بلند HD پخش میکند. این اقدام نکو باری اول است که در جمهوری تاجیکستان با وجود آمدن شبکه ورزش احیا گردیده است و این اقدام الکی برای مخلصان بسیار هم لحظه های جالب را پخش میکند و مخلصان درک میکنند که در اصل گوشتین چی است و بهترین لحظه ها را که با قول انگلیسی زبان ها لحظه های هایلایتی است پیشکش میگردد. البته اگر ما با گوشتین های جدا نظر افکنیم، بیشتر ما از مسابقه های مختلف جهانی از قبیل گرند پری، گرند سلام و دیگر مسابقه های سطح عالی را نمایش میدهیم. من جمله بازی های المپی نورسان، بازی های المپی کلانسالان و مهمترین و محتشمترین چاره‌بینی های ورزشی طریق تلویزیون ورزش پخش میگردد. هم مراسم کشاده شوی، هم جریان مسابقه ها و هم رویدادهای تاریخی ورزش طریق این شبکه پخش خواهند شد. کارمندان مؤسسه همیشه با متخصصان ورزیده ساحه در همکاری قرار دارند.
مربی شایسته فدراسیون روسیه و جمهوری ترکستان ولادیمیر الچنینوف که در تربیه و به مسابقه های بین المللی آماده کردن یک قطار پهلوانان تاجیک نقش کلان دارد، میگوید که تأسیس تلویزیون ورزش در تاجیکستان ورزشکاران ما را وادار ساخت که از پی تکمیل مهارت خویش باشند. Пару лет назад, может, приехал, в очередной раз в Душанбе, и когда посмотрел телевидение, Варзиш спорт, был даже очень удивлен, что такие высококачественные передачи сделаны сейчас в Таджикистане. Во-первых, очень приятно то, что именно по борьбе с дзюдо показывают все крупнейшие мероприятия в нашем виде спорта. Потом футбол, там испанский, французский, итальянский, все вы чемпионаты показываете. Это просто великое дело, я бы так бы сказал. Вот, и ваша передача, она как раз является пропагандистом здорового образа жизни, помогает детям молодым сориентироваться, куда пойти, в спорт, там, в футбол, в борьбу или еще куда-то. То есть ваша передача делает, конечно, большую работу и огромную пользу приносит для оздоровления населения страны. میرزا سفر شمس‌الدینوف با یادآوری از گذشته میگوید که تأسیس تلویزیون ورزش نه تنها حیات ورزشی کشور را تکان داد، بلکه یک انقلاب تکنیکی و ایجادی را در تاجیکستان به میان آورد. امروز وقتی که نمایش‌های تلویزیون مؤسسه دولتی ورزش شروع می شود با زبان نو تاجیکی، وقتی که پرویز محمد امین مبادله افکار میکند درباره فوتبال جهان، درباره فوتبال جهانی با زبان صاف تاجیکی برگرداندن، یک عبارهای بسیار های بازیگزاری، یک کلمه های پیدا شده است که عنقریب که باور که ما آرزو میکردیم، یا که بابا خالمرزاده، یا که علی شریف، علاءالدین بوریوف هستند. اینا هستند که اینا پیشتازان ساحه و اینها خود علاقه استاد داشتند و استاد هم گشتند. افتخار میکنیم که با زبان نو تاجیکی در منزل خود نشسته از نیکاراگوا، از ویتنام، از خیتای، از مسکو، از فرانسه گزارش رو با زبان تاجیکی گوش میکنیم. در مدتی که تلویزیون ورزش عمل میکند توانست که به ساحه ورزش کشور یک نوع تکانی بخشد. بار اول در تاریخ تاجیکستان و تلویزیون های کشور با تلویزیون ورزش میسر گردید که حقوق اشتراک و پخش با نفوذترین مسابقات قاره‌ای و جهانی را به دست آورد. ببینید که در مسابقات های محتشم سیاره گروه ایجادی تلویزیون ورزش شرکت کردند. بار اول در جام جهانی فوتبال که در فدراسیون روسیه برگزار شد، هیئت ایجادی شبکه از مکان برگزاری چمپیونات جهان گزارش‌ها آماده کردند و من نیز در آنجا شرکت داشتم. این یک رویداد بسیار هم مهم بود در سال 2018 برای ما که در یک مسابقاتی که نفوذی خیلی هم بلند دارد در جهان آنجا اشتراک کردیم و مصاحبه ها با مربیان بهترین سیاره، با فوتبالبازان شهرتیار جهانی انجام دادیم و این یک تجربه کلان بود برای ما گروه ایجادی و در عموم میتوان گفت که اصلا هم گوییم که کارهای عموما تجربه گیری و هم پیشرفت‌های خیلی هم کلان در مؤسسه به عمل آمدند که نقش رهبریتی مؤسسه و همچنین ترجمانی‌وران جوان خیلی هم کلان است. باری اول تلویزیون ورزش و این هم در آغاز سال 2019 هم
аз макони баргузории як бозии байналмилалии сатҳи қораи осиё аз варзишгоҳи олмалики ҷумҳурии ӯзбекистон гузоришро ба таври зинда пешкаши бинандаҳо карданд ки ин бори аввал буд ва онҷо дастаи истиқлоли тоҷикистон ва агенткаи ӯзбекистон дар лигаи чемпионҳои осиё бозӣ карданд ва фикр мекунам ин як рӯйдоди муҳим ҳам буд, зеро мо бевосита дар он ҷо будем ва рафти бозиро шаҳр додем мустақиман ки ин на танҳо барои ман, балки барои телевизиони варзиш як дастоварди хеле ҳам калон маҳсуб мешуд. ва мо ҳам аз маҷмӯаи бошукӯҳи варзишии ҷакарта берун мешавем. чунин тарз сафарҳо дар давоми мавҷудияти телевизиони варзиш ба кормандони муассиса хеле зиёд буданд. дар олимпиадаи рио де жанейрои бразилия, кишварҳои аврупои осиё, хулас дар ҳар як мусобиқаҳои байналмилалие ки варзишгарони мо мераванд, кормандони телевизиони варзиш гузоришҳо аз макони баргузории мусобиқаҳо пешниҳод менамуданд. Маъзарат мепурсам ки тарзи дурусти талаффузи номи кишвари шуморо намедонам. Таҷикистон. хуб, соат 2 шаб фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе дар ин субҳ яъне 17 октябр футболбозони навраси то 17 солаи мо ба чемпионати ҷаҳон оид ба футбол ки дар кишвари бразилия баргузор мегардад сафар хоҳанд кард. ба чемпионати ҷаҳон оид ба футбол миёни наврасони то 17 сола 2 нафар кормандони телевизиони варзиш парвизи маҳмадамин ва фирӯз бахтибеков сафарбар шуда буданд ки ҳамарӯз аз кишвари бразилия аз рафти буду бош ва бозии наврасони мо гузоришҳо пешниҳод менамуданд. Бразилия кишваре ки аз футбол нафас мекашаду бо он зиндааст дар арфаи истиқболи боз як чорабинии сатҳи ҷаҳонии варзишӣ қарор дорад. ҷамъиятҳои таълимию тамринии мунтахаби кишварамон аввал як ҳафта дар шаҳри Сан-Паулу, яке аз бузургтарин шаҳрҳои нимкураи ҷанубӣ баргузор шуд ва зимни он мо як бозии санҷишиам бо дастаи маҳаллӣ бошгоҳи Аудакс доштем ва бубинед як гурӯҳ аз мухлисон он ҷо ташриф оварда буданд ва бозии нишондодаи наврасони то 17 солаи кишвари мо онҳоро мафтун кардааст ба худ ва вақте ки ҷараёни бозӣ бо Аргентина буд ва мо тайёрӣ медидем пеш аз бозӣ даромадани мухлисон ва ба ки ҳаводорӣ кардани онҳоро мехостем сабт кунем, як мухлис ба назди мо ҳозир шуд ва ӯ пироҳане дошт бо тасвирҳои рангҳои парчами миллии кишвари мо ки мо хело дар тааҷҷуб мондем ки чӣ гуна дар Бразилия як нафар пайдо шудааст ки ҳамин парчамро яъне пироҳани ӯ аз рангҳои парчами мо оро ёфтаанд ва вақте ки аз ӯ пурсидем ӯ гуфт ман вақте ки бозии наврасони шуморо бар муқобили Аудакс дар Сан-Паулу дидам хело бароям писанд шуд ва ман барои тамошои бозии дастаи мунтахаби шумо аз шаҳри Сан-Паулу ба шаҳри Витория омадам то ин ки ҷараёни бозиро аз пеш бубинам ва мухлисиву ҳаводорӣ кунам ва воқеан ин як рӯйдоди бисёр таъсирбахш буд ки футбол бубинед чӣ гуна ба қалби мухлисон роҳ пайдо мекунад ва як иштироки мо аллакай гӯем як гурӯҳи мухлисонро дар як кишвари бисёр ҳамдур ва шояд барои аксарияти мо ноошно Бразилия пайдо шуда бошад. Vamos Argentina. Bozovcituk, vinculat barem boziegaroi Tojikiston, da dakhili jarima gol zarba. аз оғози ба фаъолияти худ шурӯъ кардани муассисаи давлатии шабакаи телевизионии варзиш
дар шабака тасмим гирифтанд ки барои инъикоси бештари рӯйдодҳои муҳимтарини варзишӣ дар сатҳи ҷаҳон ва ҳам иштироки футболбозону намудҳои дигари варзишии кишварамон гурӯҳи хабарнигоронро ба макони баргузории мусобиқаҳо роҳандозӣ кунанд. Таҷрибаи аллакай хело хубро ҳамкасбони дигари мо пештар аз ин доштанд. Барои мисол барои инъикоси бозиҳои олимпӣ ба Рио рафтанд, барои инъикоси бозиҳои олимпӣ ба шаҳри Ҷакарта, Индонезия рафта буданд. Пештар аз ин ба чемпионати ҷаҳон ба кишвари Русия ҳамкасбони мо сафар карда буданд. Ва ин албатта имконияти хуб аст ҳам барои рӯзноманигор ва ҳам ба гурӯҳи кормандони фаннии шабака ки метавонанд бевосита аз наздик бубинанд ва шинос шаванд бо ҷараёни сабти барномаҳо. Барои мисол мо ҳамроҳ бо Фирӯз Бахтибеков ба ду анамон дастгоҳи сабти бозиҳо, яъне ба ислоҳ ПТС-ҳо ворид шудем ва дидем ки чӣ гуна онҳо кор мекунанд ва аз рафти омодагии онҳо, тайёрии онҳо, чӣ гуна хубанамон дастгоҳҳои сабти бозиҳоро онҳо ҷобаҷо мекунанд дар варзишгоҳ дидем ва ин албатта имконияти хуб аст ки барои мо дастрас шуд, фароҳам шуд ва ҳатман мо бо бархурдорӣ аз ин таҷрибаҳои ҷаҳонӣ метавонем дар гӯем самти баланд бардоштани малакаву касбияти эҷодии худ ва бевосита касбиамон кӯшиш кунем. در تاریخ 28 فوریه نماینده رسمی لالیگای اسپانیا در آسیای میانه قیس رحمانی در مهمانی تلویزیون ورزش قرار داشت. تا این دم در اساس همکاری‌های دوجانبه در تلویزیون ورزش پیوسته بازی‌های چمپیونات اسپانیا آید به فوتبال پخش می‌گردند. قیس رحمانی در این دیدار از جریان فعالیت تلویزیون ورزش آشنایی پیدا کرد. дар 3-4 соли ахир мо талош дорем ки ҳамкориҳои худро бо шариконамон судманд намоем. Телевизиони варзиш яке аз шарикони мо буда тӯли 4 сол аст ки пахшкунандаи расмии Ла Лига дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. мо роҳбарияти телевизиони варзишро ба қароргоҳи худ дар Мадрид даъват намудем то ин ки онҳо аз фаъолияти мо аз наздик ошно шаванд. ҳамчунин бо роҳбарияти телевизиони варзиш ба варзишгоҳи Ванда Метрополитано сафар кардем. ин қадамҳои аввалин баҳри устувор кардани ҳамкориҳои мо буда гузарондани якчанд чорабиниҳоро дар Тоҷикистон нақша дорем. яке аз чунин чорабиниҳо ин ташкил намудани тамошои якҷояи бозии Эл Классико аст ки дар 22 давлати дигар ба роҳ монда мешавад. And hopefully this will be the first step to organize more cooperation projects in the future with Farzish TV. فوتبال در اسپانیا بیشتر از یک بازی است. امروز در اسپانیا اکادمی‌های گوناگونی فوتبالی عمل می‌نماید. جانب‌ها به موافقه رسیدند که در آینده هیئت تکنیکی و ایجادی تلویزیونی ورزش با مقصد بلند برداشتن دانش و تجربه کارمندان با کورس‌های مخصوص بازآموزی جلب کرده می‌شوند. ла лига телевизиони варзишро ба Испания даъват кард то ин ки аз кори мукотибавии дастаҳои на танҳо Реал Мадрид ва Барселона балки тимҳои ба монанди Вильяреал, Севилья ва Валенсия бархурдор гардад. Not only Real Madrid but also clubs like Villarreal, Sevilla, Valencia. That way they will see like the Spanish way of broadcasting and publishing news, social media. роҳбарияти телевизиони варзиш имконият пайдо кард то ин ки аз рафти пахши бозиҳо ва хабарҳо дар Испания огаҳ шаванд. дар баробари ин мо мақсад дорем ки академияи Ла Лигаро дар Тоҷикистон таъсис бидиҳем ва футболбозони тоҷик имконияти бозӣ кардан дар Аврупоро пайдо созанд. дастаҳо ба дастпарварони академияи Ла Лига таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва бозингарон вақте ки ба синни 16 мерасанд метавонанд бо академияи тимҳои Ла Лига шартнома ба имзо расонанд. And aside from this, we have our own La Liga ambassadors. The La Liga ambassadors are former top players. собиқ футболбозони маъруф сафирони Ла Лига ҳастанд ки ба давлатҳо сафар карда дар чорабиниҳо иштирок мекунанду Ла Лигаро тарғиб менамоянд. умедворем ки рӯзе сафирони Ла Лига ба Тоҷикистон меоянд.
to Varzish TV or maybe to organize. дар баробари ин нақша дорем бозии футболбозони дастони тоҷикро бо ла лига ташкил намоем. ин ҳадафҳое ҳастанд ки бо ҳамроҳии телевизиони варзиш онҳоро баррасӣ дорем. The local authority. мирзо сафар шамсиддинов ҳоло дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба таълим ва тарбияи рӯзноманигорони соҳаи варзиш машғул аст. тавре ӯ мегӯяд маҳз телевизиони варзиш боис гардид ки дар донишкада ин иқдом роҳандозӣ шавад. тамоно дорам ки телевизиони чорсолаи мо солҳои тӯлонӣ амал намояд, аллакай мавқеи худро дар ҷиҳати тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим гузоштааст ва боз буротар шавад, гӯётар шавад, ҷасуртар гардад.